Zebediela citrus e be le motšweletši mogolo wa dinamune ka mo nageng e fela ga bjale e kgauswi le go phuhlama e be e rekiša dinamune mebarakeng ya selegae le ya boditšhabatšhaba fa motse o ebile o ikgweleditšego leina la Zebediela dinamuneng. Bomenetša taolompe le dintwa tša beng mašimo di amile polasi ye gampe ga bjale bašomi ba lebane le bokamoso bja leswiswi morago ga gore mošomo a ba botše gore ba se sa tla mošomong go thoma kgweding yona ye. Se tloga se re tšere meboya ya rena di a iša fase ge ke le soke le ge ke apara diputso ke kwa go le bima. Le ge mošomo a ganne go bolela le rena bahulegi ba mašimo a ba re le bona ba tlo amega gampe ka ge le bona ba ka se kgone go hwetša maamušo a bona. Babereki ba tlo go lahlegelwa ke mešomo kwa plus minus 250 fela se bona fela le rena bo aek ba re ben re fiwa 16 rand ka kgwedi. Union ya bašomi e le go Food and Allied Workers Union fao ka boripana e re ile go hlotla kgato ye ya mošomo. Ge ile ga e gona a re tlo tšwela pele ra bereka ka mo go fitlhela ge e le gore dilo tša ka mo polaseng di tla lokišiwa ge e le gore ba hwetša investor goba ba hwetša tšhelete ya gore patela ka re le di-13th check ga se di patele. Bašomi ba re ga se go latela dikgato tša maleba ge ba tla šala ba botša gore ba se tlo ba etla mošomong ba re ba boditše ka motsotso wa mafelelo gore mešomo ya bona e fedile. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Zebediela.